mvuye ku ishuri none ngiye kubereka ibintu navanyeyo. Uyu munsi twari dufite event, twagize umuntu uze yaje ku speaker, yaje avuga ku ishuri ryacu. Arangije atangira kubwira abanyeshuri babandi badashaka kugenda ku ishuri, babandi bavuga ngo college ntabwo bakeneye kugenda muri college, abaheza advice, byose. So ngiye kubereka ibintu byose navanye ku ishuri. Kambibereke. But first ngiye kubanza ndikana kandi, so naka kintu nakavanye ku ishuri nako. Kubaza niba nazana mic kanyibereka. Nuko ndia yonsha. Kalimo chocolate. Mbe mutana nambe. Nambe rucha. Nagakoti. Kambereke. Byose nabanye ku ishuri. Banshiriye muri ako wonka bag, ibintu bya mbere ni kubera tuntu smelling so nice. So ngiye kudushyira muri my vase kubera nshaka kubitereka ku gatebe, ariko ndaza kubiorganizinga kubera nshaka kubeka ibintu byose ndabiorganizinga narangije gufilma ino video. So ibintu bya mbere no tuntu smelling nice, making your house smell amazing. There's a pumpkin nibagiwe ajeni nje nibagize izina yayo, kano k'umweru kajyanye n'intebe yanyu, intebe zanyu n'umweru n'itebe yanyu n'umweru, kari very cute. Nazanye n'aka ka orange, oh my gosh, kari so cute, nagakunze cyane. Busha ndaza ndeba ukuntu organizing kubera Thanksgiving ngiye kuza, niyo mpamvu nzana n'aka kandi kari so pretty. Nazanye nk'ubu butatu, n'aka ngiye gushyira mu again. Ikindi kintu nazanye ni iki candy. Umuntu bamuhaye amakendi menshi sha, bombo nyinshi. Reba izi ni bombo ziri gummy. Izindi bombo ni izi za zindi Sonia akunda zino na Ivan akunda zino. So ngizi izi zose ni bombo. Reba n'izindi ziri gummy, ziri sawa zigahita ziba sweet. And then hari goldfish. N'izi ngizi nayo nkunda zino za goldfish, harimo n'izi candies then. So aya yose nabazaniye amakendi kugira ngo bazi zose ziraryoshye muri kwema. Nanjye nshaka kuza kubibereka, kubera ndi so excited. Nshaka zigiye kumeneka. Oh my gosh, zari zimenetse zose. Imagine zose zigiye hasi. Ninde wari kuzijya so? Kano chocolate ko ndakahite nibagiye kuzana kuri izi narayishibiri gusa. Nanjye kuza kubereka ko nishimye kubabwira ukuntu tasting. Kanzi ngiye kumwereka mama ajya mbere. Ino bombo iri spicy, iri sour, ariko wamara gukomeza kuyigira ikaba sweet. Kanye kuyima nyuma. Okay. Anaringi. Goldfish. It isn't so different. But the zino crochet.
singa kuri ubundi sinjya kandi ntabwo njya bombo nari inkuru za bombo zo mu Rwanda hari nobo iyi bombo kandi numve ko imeze ni shikarete cyangwa ni bombo itetse na shikarete ariko ni bombo njye nyuma ziriya bombo zo mu Rwanda nizo ziba ziryoha kurusha zino zo muri Amerika. Iyi izi ngizi nazo ndazikunda ziryoha. This tastes so weird. Ngiye kujya kuraga again. Yeah. Kan berek.